August ni sompali kumsang ni somni pathum thotan ni ani a in zawain chibaile vekule END thu chwa tarlan danin tunlai hian Manipur atanga rambuai wanga Mizoram ral tlan lo lut te atanga ruilo man le Manipur atanga ruilo ron kenglut man anom nual to Nimin Khan excise and narcotics te chuan mi pali kutatangin heroin kezi khat chuang an man Excise and Narcotics Department chuan nimin pathiani chonu dar ni le minute somli khan khyangte homestay bong ko na tangin heroin kezi khatle gram zani som paruk hongza pani le anei tu nia pu mi pani lamin thangsing son kum somli son of pautin se monglen phai Churachandpur district Manipur le chingmuan kim kum som thum pakha daughter of gaumang thingkang phai Churachandpur Manipur nia inchalte anman Excise and Narcotics Department le Kets Thokdon chuan ni zandar Sari Khan Salem venga heroin gram zale paruk hong kwale anei tu nia pu mi pani lalom pui kum som thum daughter of si vanal ruata Salem veng zam pui manga section le zonun siami kum somli paruk daughter of Liandola Salem veng nia inchalte chu anman bok heroin wanga man te hi the Narcotics Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 NDPS Act lo chanin thubuai siam sak anni END thu chwa tarlan danin tunlai hian Manipur atanga rambuai wanga Mizoram ral tlana lo lut te atanga ruilo man le Manipur atanga ruilo ron kenglut man anom nual to a chu wangin hetiang mi lo mi khwal theile in lua tir anom pal the wanga film khur theu turin Excise and Narcotics Department chuan Mizoram mi puite acha a shiat lawa ruilowa in nam noite in le lo le ram man tiremo mi khwale mo Thurwal pui hi dananga thunun the ani wangin film khur apoimo hleni Manipur footballerin and state boyna wanga home minister Amit Salaka alung oilo na Twittera asoi chu ala thale Manipur footballer kumsomni pakwa upa chuan Twittera home minister Amit Salaka alung oilo na tarlan chu BJP lamin lathatura anvo angin ala tha a Seimin len dongle hi Manipur khochuak ni intona hian Jamshedpur FC a khel meka hetianga home minister Amit Salaka avuivaina atarlan hi trongkam uchuak le home minister zalo na ti in BJP party ba ka BJP mi le sa te chuan soin athu chwa hi la thlaturin an nge nani hetiang thilron thlendan chu footballer Seimin len dongele thu tarlan hi Jamshedpura BJP shwai tu pakhat chuan lo mu in India rama shwai tu poimo takle home changmek tu Amit Sa zalo na lian takani ti in Manipur footballer chu home minister laka alung oilo na tarlan chu latha a home minister laka ngaidam dil ngal turin aphut an malak zel na a Jamshedpur police le district a thunei tu te chuan Jamshedpur footballer hian an ngen anga athil tarlan alak thak le ngaidam adil ma chu Jamshedpura an club aning khel theidon loti an thu chwa chuan an tarlang bok home minister laka yan darkar somni paliral mange ya ngaidam dil na omlo chuan protest Jamshedpura om tur thu an soibok Ranchi khoa BJP MLA Ranchi Sanjay Setchuan heti hian Twittera asoya footballer players pakhatin home minister zapana omia lovin alung oilo na tarlan hi ramtrai tu poimo tak zalo na ni a chu wangin police ten manin ngaidam dil na ron soiro seti in hemini tlaive khian Jamshedpur footballer hian heti hian ngaidam na thuwa chuwa ngala Manipur mi ni a to na kanram boy me ka hian rilru hi ana a chu wanga ka thinrim na le beidon na te social media manga kalau tarlana kan home minister za takle midang teril ro ka ti nat anom chuan ngaidam kadi le ti in he ngaidam na thu chwa siamani wanghian Ranji BJP MLA chuan thu kalpui zel an tum to lo thule ama in Jamshedpur footballer chungchang Twittera zia chokala thlave nga le atibok press meet ma heti hiana soya Manipur chungchang chu kanbeya kanril ruwa po aum ringa masi hemi wanghian social media te mipui ngai dan roi koi theitura thil tarlan hi adiklawa home minister za tak chungchanga athu zia kha thilmoi lo takani wangin athil zia kha la thlatura kan ngen angin ala tha a chu wangin he thila hian engma keini lamatang puin bozui kan tum to lo ti in asoyani Manipur-Surgical hnathawkte chu social media khoi to lo tura thupek anni Manipur-Surgical hnathawkte te chu nam sang sang anni wangin
tun din mun thlir mekin social media engma thu chwa nei lo tura shil an ni hei Manipur Sarkar thu chuak ni in Manipur state ta na thil poi thei nam sang sang cheng te kara in sha thiam lo na thlen the ni ba ka India rampum in pum khatna ti chi thei ani wangin Sarkar hnathawkte chu social media a anom na sang sang te chwa san turangen an ni he thu chwa hi Manipur Home Commissioner Ranjit Singh in Supreme Court a August ni khat khan alo the lut to a chu le kha the lua chuan hetiang hian zia ani social media sang sang Facebook Twitter WhatsApp le adangtia Manipur boina chungchang diklo taka the dar tumna china chu chuan ral mon ne le inrem na siam na kong ati buaya soito angin Sarkar hnathawkte hi nam sang sang an ni anga mani nam theu tan heng social media manghian thuan vai vir thin hian malak ati harsa a chu wangin mi puinol puiten an chiat lem lo tur hi soi chu ani lo nan Sarkar hnathawkte chu social media telve shi lo turangen le sha tir an ni e he thu chwa hi Sarkar hnathawktu ten an zom nge ngei tura dan zam rules 5 and 7 or both of all India services conduct rules 1968 and rules 5 and 9 and 11 or all three of central civil service conduct rules 1964 te hian aphuar tlatani ti hi shenon le ro city in an thu chwa chuan an tar lang bokani Manipur boina hi chinfel lok ani theilo chan chu tlangmi te omna a phai mi official te ankal theilawa chutiang bokin phailama boina chungchang te fel turin tlangmi te phaya ankal theilo hian na ati sot lo thu an press release a chuan an soi bok ani tol tha pong swale case danga FIR lut thi somriat pahni ani a chumi wanga poi khoitu man chu mi som paruk chau an ni a in le lo hal ruk le thil danga hian witness statement hi sangli zali somnga pali lak an ni a heng khesa po hian mi som pali chau man an lani bok biak buk ti chat khesi awain somli paruk le witness record hi som ani a mase July ni som thuma tanga vo in ni thleng hian tuma man an la om lo thung Manipur boina wanga case rang tam tak zinga case som pakhat chu CBI kutalhan ani a abikin kuki meiche pani sarwa ka kaltir le pongswal case tan khan state dang Rajasthan Madhya Pradesh Jharkhand NCT of Delhi DSP rank neiti som khomin chungzinga officer pakhat chu meichia pakhat atel vezel tur thule anthil mu chwate chu thlani nuwa Supreme Court a the lut tur an nibok Manipur an la buai hi a buaina zwal puero re hun ala nge yang mase nga yang chuan boruak aron her chua arin talo zona thlak te hian an thil phut ber meite ho tanga kal sanga rorel na shan an nei ma chuan meite le zona thlakin kara hian akarol thuk tak a reng to don ani tundin huna hian Manipura kan unaw te hian UT status chu andu ber ni in alanga okas ni som pasaria GOI ne na meeting an nei tura po UT chungchang hi kuki zo ayo te chuan anda tel nge a mase meite lam hian an thok top thlengin he hi an rem ti arin omlo an mahun hian ngai to na ti thui hle ni pem lut laka surgical strike nei an soirita tuna hian meite lam hian an thil phut ber ni thin zona thlak lam ne na boina an nei chan ber le zona thlak lam po an thin rim na ber tribal din munron chan vengot an tumna ni in mase meite lam hian hei a hian Myanmar atanga Manipur ron pem lu chungchang hi an soina seta zoka India mi puiril ro an lak pen theinan Myanmar atanga ron lu chungchang hi main topica an chantir meka hi tun monsoon sesiona po an soina sat ber te zinga mi ani kha Parliament House a puvena thinrim taka au chwa phana sanpo kha Manipura pem lut I su ani kha ani na taka chuan Myanmar abuaya min onglaya sipai rova tak ten an che tan ban san lawa tun haya phei chuan zo na thak sipai an thile tanwalani anram Myanmar an chwa sanzel lo theilawa Mizoram le Manipur baglu na turkan Myanmar unaw te hian an nei chuang lo Mizoram a po sing tel fe an ron luta Manipur lama po tam tham tak an lut to bok heng pem lut te hi tun buaina nen meite lam hian an phiar zom meka heng pem lut te hi Mizoram a run lut ang bokin mi thatak tak omkara chalo po an lo om ve pal thei mishing kan nin an vek lo wangin mi thakara mi chalo anom wangin mi zongjong an chalo ti nai ro ni lo reserve forest area cheng in popi an chinga ti in parliament a po khan union home minister khan a soi chuak nge ani kha heng pem lut te not dar tur hian Indian Army hian surgical strike nei ro city in BJP alliance leader chuan a soi riap mai
NPP leader BJP tho pui tu chuan kan unau Myanmar atanga Manipur a pemlu te chu helho be taka be anap BJP Alliance Right to chuan Manipura dan lawa pemlu te chungchang soin surgical strike kalpui a phudriap mai NPP Right to chuan Union Minister Nena soin agency chen kha chuan tuna hian kuki hel zongjong chu campa anom vek to a ral thuam po an nena om vek to ti in an soi ni in ashil National People's Party Right to M Rameswar Singh chuan tharum thona na satak tuar Manipura hian state chunga dan lawa pemlut anom wangin surgical strike ang malak na lian takal pui aphut sha tur chu NPP hi Manipura BJP tho pui ani Home Minister thu soya chang hian dan lawa kuki hel pemlut then khatte chu ram rikal tanga local annia soi ani a hemi konga hian ponlama changa tharum thona omti ka soi fo thina ram ven him na po achil he ni ti in NPP Shwai tu hian thuthar thedar tu te komna asoi he parliament ta po Manipur chungchang an soya an soi jin berani a state punlama changa beina omti hialin MP chen khatle Home Minister Khan an soya he India in angai serious theina na state pona changa tharum thona vullena ni tianga soyani ta pon ashiat thei Manipur chau nilovin nampum chanchua apoimo thu soin NPP leader chuan surgical strike ang chi manga kan beilo chuan annor chuak thei to don lo ti asoi Singa chuan Union Minister Nena agency chen kha chuan tuna hian kuki hel zongjong chu campa anom vek to a ral thuam po an nena om vek to ti soin malaturin Home Minister angen malaturin angena heng kuki hel pol te hi Manipur mi puite nena an lo thleng me kani khoi tanga lo chuak nge he buaina me pui hi ron al chuak tuinie le lama tanga ron be ti hi ti chiana nga yani ati masi Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan he comment thi soi selin Manipur din munchin felna chu silai mu le helna tanga lo chuak ni lovin thinlunga tanga lo chuak ani wangin army chuan engma anti theidon lo ti asoi tharum manga chinfel chi ani lo ti in Assam Chief Minister chuan asoi ve khut asoi dik ve pol tak ani ome Manipur CM Biren Singh ale Assam Rifle Chief anin mu Manipur Chief Minister N. Biren Singh ale Assam Rifles Director General Lieutenant General P. Senior Tesu Karliam ta inrinni khan in komin state chunga ven himna le AR chungchang te an soidun Manipur BJP MLA te le meitei pol chen khatin an state boyna chuak meka Assam Rifles te chu namtan big neya an pu nuwa Assam Rifles how to le Chief Minister te hian meeting an neyani hemi ma hian Indian Army Eastern Command Army Commander Lieutenant General Rana Pratap Kalita chuan Manipur hitlo in Chief Minister Biren Singh ale State Security Advisor Kuldip Singh ate chu Manipur twal chung boina chuak chungchang te alo soipui to bok Manipura meitei le kuki zomi te inkara twal chung boina achwa nuwa Boyna chuak zel tur veng turin nam pani te tamna muna Assam Rifles te hida anni a mase meite nam te chuan Assam Rifles te chu kuki zomi te chana puin pol chen khat phei chuan Assam Rifles te chu state atanga chwa ti ran phut tun naya Assam Rifles te chuan meite omna mun Bisnupur district a kuki zomi te omna muna kaltur Manipur Police motor andan wangin security force pani te inkara hian buaina achhuaka Manipur Police te chuan meitei pathum thattu apu kuki militants te anjong ti soin Assam Rifles ten anlodan wangin twal thattu te chu an tlan chhia thei pha ti in anpu Manipur Police lam hian Assam Rifles laka FIR an the lu thialani Manipura hian Assam Rifles battalion somni an oma ram ri veng tur le Sawrkar laka hel tur veng tura da anni meini thuma twal chung boina achwa nuwa battalion pani da beleni in meite le kuki omna muna boina chuak zel tur veng turin an na hi siam rem ani Manipura hian Assam Rifles ba ka Manipur Police Indian Army le Central Armed Police Force CAPF mi le sa te chu boina chuak zel tur vengin rim takin an duty mek bok Manipur High Court in mobile internet tinung turin state Sawrkar riatir Manipura mobile internet tinung tura mitam takin kota ngin na an thelu nuwa Manipur High Court chuan state Sawrkar chu mobile internet tinundan ko ngai twa turin asiatir
court official chuan internet tinung turangin na the lu te chu justice ahandem bimol single justice e Guneshwar Sharma thutna division bench chuan Karliam ta khan ngai to in Manipur-Surgical chu state chunga mobile internet tinun dan kong dap tura sha tirna anti chuak ti asoi home department chuan mobile number te hoitlisa mobile phone internet service ti nun le dan angai to angai hemi ti thotling tur hian state thunei to te na sha tirna pek ani to a report hi sha tirna ti chwa tu ka thelu ngal turani court chuan hemi chungchang hi August ni somthum pakhata angai to liang ti in high court chuan soi Manipur a hian me ni thuma twal chung boina achwa tangkhan internet service ti to pani a line chen khati nun ni bok ma se mun tam zo ka chuan internet hi ti top chunzom zel alani